akimara kumva imvamutima n'amarangamutima by'abafana, abatoza ndetse n'abanyamakuru, tumvikane neza ko twinjiye mu gisata cya ruhago. Uyu ni umupira w'amaguru. Uyu munsi wa none muri iki cyegeranyo twabateguriye kigiye kubagezaho ni icy'umunyabigwi wanditse amateka umupira wa ruhago isi itazigera yibagirwa. Amateka ye ninasimburwa, ninashidikanwaho. Muraho, njye Ndakiteta, iyi ni Pona Media Rwanda. Nk'uko bisanzwe, nk'uko mbikomoje haruguru, iki cyegeranyo kiravuga ku mugabo rurangiranwa umupira w'amaguru. Ubwo ni ukuvuga ngo mu guconga ruhago, uyu mugabo nta wundi n'ukomoka muri Amerika y'Amajyepfo, muri Latin America, mu gihugu cya Argentine. Akaba yararezwe n'ikipe ya FC Barcelona iherereye hariya Catalonia, Camp Nou. Akaba yaraciye mu ikipe nka PSG cyangwa se Paris Saint-Germain yo mu gihugu cy'Ubufaransa. Uyu nguyu ku munsi wa none akaba abarizwa ku mugabane wa Amerika y'Amajyaruguru, mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nta wundi Lionel Messi. Ubundi mu busanzwe uyu mugabo ni umukinnyi mpuzamahanga wabigize umwuga. Amazina ye yose Lionel Andres Messi. Akaba yaravukiye hariya Rosario muri Argentine. Akaba yarabonye izuba ku ya 24 Kamena umwaka 1987. So umubyara ni Jorge Horacio Messi. Se yakoraga mu ruganda rwakoraga ibijyanye n'ubucuzi. Naho mama we umubyara, amazina ye yose ni Celia Maria Cucitini. Yari umukozi ukora amasuku. Ababyeyi be ntabwo bari bifashije bihambaye. Uyu mugabo Lionel Messi akaba afite abakuru be babiri ndetse na mushiki w'umwe. Messi tuvugana kuri uyu munsi akaba ari umugabo w'umugore umwe na se w'abana batatu. Messi ibintu byo gukina ruhago byatangiye kera cyane akiri mutoya, ko ku myaka 5 yari nashidikanwaho mu bana mu gace k'iwabo. Yakinaga mu kipe y'abatoya yo mu gace k'iwabo. Iyo kipe yatozwaga na Se George. Lionel Messi. Lionel Messi ku myaka y'8 yerekeje mu kipe yitwaga Newell's Old Boys, yari iherereye mu mujyi w'iwabo n'umudari Yerusalemu. Iyi kipe yaje kuyikinira imikino yose, aho yaje kuyimaramo hafi imyaka igera kuri 4. Gusa impanga ku myaka 4 Messi ku bwumvikane bwe n'umuryango we ndetse n'ubuyobozi bwa FC Barcelona bwifuje kumugura. Ariko hari ikipe y'iwabo bitaga River Plate. Iyi kipe yifuje kugura uyu mukinnyi ariko ibura amafaranga yo kumuvuza, bitewe n'uko Messi yagaragaye cyane nk'umuntu wari ufite ikibazo cy'imisemburo mikeya. Iki kibazo cyagaragaye afite imyaka 11. Ibi ngibi byaje gutuma ku bwumvikane nk'uko nabikomoje ruguru n'umuryango we n'ubuyobozi nabikomoje haruguru, uyu mugabo kuri ubu w'ikirangire mu mupira w'amaguru Messi kuri ubu ngubu ufite Ballon d'Or 7 ndetse n'igikombe cy'isi. Uyu mugabo imikurire yari igoye, byatumye ku bwumvikane n'umuryango we ndetse n'ubuyobozi bwa FC Barcelona bumuteza imiti cyangwa se imisemburo yo kumufasha gukura, kubera impano bamubonagaho cyangwa se bamubonagamo. Ibi nyamara nta n'ingaruka byigeze bigira ku buhanga bw'uyu musore mu kibuga. Iki kibazo cyagaragaye Messi afite imyaka igera kuri 11. Bigaragara ko afite ikibazo cy'imisemburo mike y'ubukure. Ikipe bita River Plate uko nabikomoje haruguru yo mu gace k'iwabo yagaragaje ko yakimwifuza, ariko nyamara
babura amafaranga yo kumuvuza. Ubuhanga bw'uyu musore n'impano yari afite ntabwo byagombaga gupfa ubusa. Aya makuru yaje kugera kuri Carles Algizachi, wari umuyobozi wa FC Barcelona, wari waratangajwe cyane n'ubuhanga bw'uyu mwana, maze abifashijwemo na papa we Lionel Messi abasha kujya gukora igeragezwa muri FC Barcelona. Ahangaha yatangiye gukinira ikipe y'abatoya ya FC Barcelona Academy Youth izwi nka La Masia, yari mu gihugu cya Espagne, yari muri shampiyona ya La Liga. Uyu Lionel Messi, nyamara uyu mugabo ubuhanga bwe ntabwo bushidikanywaho, kubera ko ubuhanga bwe ndetse no kudacika intege no gukora cyane, ibi ngibi ni ibyakuva kera. Kapiteni w'ikipe y'igihugu Argentine yaciye impaka ku ya 18 Ukuboza umwaka wa 2022 ubwo yamanikaga igikombe cye cya mbere cy'isi, kikaba icya gatatu cyari gikurikiye ibindi bikombe bibiri iyi kipe y'igihugu ya Argentine yari isanganwe. Iki rero nicyo gikombe bamuciraga urubanza, byatumaga batamugereranya nk'abakinnyi b'ibihe byose mu mateka ya ruhago, bagenderagaho nk'ingingo yo kutamwemera nk'umukinnyi byose mu mateka yo guconga ruhago. Nyamara ku itariki ya 18 Ukuboza umwaka wa 2022 abantu benshi baciye ururondogoro, ndetse si ibingibi gusa, kuko ahangaha yanditse n'amateka akomeye cyane, aho yahigitse uwo twakwita nka mukeba we Cristiano Ronaldo uvuka ni mu gihugu cya Portugal, unayikinira akaba atarabashije kwesa akagahigo. Ronaldo kuri ubu ngubu ukitse mu myaka 40 ataratwara igikombe cy'isi. Lionel Messi kuri ubu ngubu ufite Ballon d'Or 7 ndetse n'igikombe cy'isi, harimo iyo atwaye mu mwaka wa 2021, yaje usanga izindi yegukanye mu mwaka wa 2009, umwaka wa 2010, umwaka wa 2011, 2012, mu mwaka wa 2015 ndetse niyo yegukanye mu mwaka wa 2019. Kandi mu gutwara iki gikombe cy'isi hari hashize igihe gitoya, kandi atwaye Copa America ari kumwe n'ikipe y'igihugu cya Argentine, ubwo yasoje iri rushanwa anganya ibitego 4 na rutayizamu nawe rurangiranwa ikipe ya Brazil Neymar Junior dos Santos, ndetse yatanze imipira igera kuri 5 ivamo ibitego, izwi nka assist, 5 assist yahaye bagenzi be ivamo ibitego. Na mbere yo kwegukana Copa America hari hashize igihe gito yegukanye Copa del Rey, igikombe cya nyuma yatwaranye n'ikipe ya Murezi yo mu buto FC Barcelona, mbere yuko ayivamo akerekeza mu ikipe ya PSG Paris Saint-Germain hariya mu Faransa. Uyu rutayizamu w'ikipe ya Argentine Lionel Messi yatwaye igikombe cy'isi, ari we mukinnyi wa mbere w'irushanwa, usibye ko yarangije irushanwa arushwa igitego kimwe na rutayizamu rurangiranwa w'ikipe y'Ubufaransa Kylian Mbappé, aho yari amurusha igitego kimwe. Messi yari afite ibitego 7, Mbappé afite ibitego 8, ariko ntibyamuje gutorwa nk'umukinnyi wa mbere w'irushanwa iki gikombe cy'isi cya 2022. Uyu Lionel Messi ibigwe ni byinshi, ibigwi yakoze ni byinshi binasimburwa. Lionel Messi mu mateka ya ruhago, nkuko nabikomojeho, yatangiye gukina umupira kera cyane akiri mutoya, ndetse ibi ngibi byanamufashije kwesa imihigo myinshi n'udushya twinshi mu mateka ya ruhago. Ibi ngibi kandi akaba bikesha papa we George, nkuko nabikomojeho, yakinnye umupira w'amaguru abifashijwemo na papa we, kuko yaje kwimuka ava muri Argentine baza kwimukira muri Espagne i Barcelona, aho yaje gutwara ibikombe byinshi, atwara na Ballon d'Or. Kuri ubu ngubu uyu mugabo ubarizwa mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akaba ari akinira. Wenda udushya dukomeye cyane wamumenyaho ni uko uyu mugabo amateka n'ibigwi bye afite udushya twinshi tudafitwe n'abakinnyi baba bo mu mateka ya ruhago, kubera ko nk'uyu mugabo bivugwa ko ahanini iwabo ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru abantu bashinzwe
ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Argentine kenshi cyane bagiye bamutakambira, na n'ubu bakimutakambira, hari ubwo badahembwa bikaba ngombwa yuko uyu mugabo yikora ku mufuka akaba ari ubahemba. Si ibi ngibi gusa, nanone uyu mugabo nuko akandi gashywaziho nuko nubwo bidakunda kuvugwa cyane mu binyamakuru n'ahandi bigiye bitandukanye, uyu mugabo bizwi ko hari igihe yikora mu mufuka akabohereza agahimbazamusyi abakinnyi bakinira mu ikipe y'igihugu. Ibi ngibi gusa ntabwo bikunda kujya hanze, ntabwo bikunda kugaragara cyane. Lionel Messi ikindi wamumenyaho, agashya wamumenyaho utari usanzwe uzi, nuko ari amateka atangaje n'umufasha we. Uyu ni umugore we witwa Antonella Ruchuzo, kuri ubu ngubu nawe ukomoka mu gihugu cya Argentine, bafitanye abana batatu. Iyi nkuru y'urukundo rwabitangira mu bwana bwabo. Uyu Messi yakundanye n'uyu mukobwa Antonella Ruchuzo, kuri uyu munsi akaba ari umufasha we, banafitanye abana bagera kuri batatu. Ubwo Lionel Messi yari afite imyaka 5 y'amavuko. Lionel Messi yakurikiye kariyeri yo gukina umupira w'amaguru ava muri Argentine yerekeza muri Espagne, muri Barcelona guconga ruhago, nyamara biza no kumuhita. Yesi imihigo myinshi n'udushya twinshi, ariko nyamara ntabwo ibi ngibi yigeze yibagirwa uwo bakundanye ku ivuko. Igihe cyo gushaka cyangwa igihe cyo kurongora cyarageze, asubira iwabo ku ivuko muri Argentine arongora Antonella Ruchuzo. Ibi ntabwo bikunze kubaho ku bandi bakinnyi b'ibirangirire. Si ibi ngibi gusa, wenda kandi gashya wamumenyeho nuko uyu mugabo Lionel Messi igihugu cya Espagne bamwinginze cyane ko yabakinira, kandi kuri iyi ngingo byaranashobokaga cyane kuko Lionel Messi afite ubwenegihugu bwa Argentine ndetse n'ubwenegihugu bwa Espagne. Gusa Lionel Messi ibi yaje kubihakana yivuye inyuma, ahubwo ahitamo gukina igihugu cy'amavuko cyamubyaye, ari n'ababyeyi be bakomoka igihugu cya Argentine. Ku ngubu magingo angaya akaba anakibereye kapiteni, akaba yarabashije kugikinira akesamo uduhigo twinshi cyane, ndetse akanatwara igikombe cy'isi cya 2024. Lionel Messi si ibi gusa wamumenyeraho, kubera ko mu mukino we wa mbere wamuhuje n'ikipe y'igihugu ya Hongria, ni Austria-Hungary, n'igihugu cye cya Argentine, ari muri 2005, nuko yahawe ikarita itukura ku masegonda 47 yaravuye mu kibuga. Ibi ni bimwe mu byamubayeho, ariko nyamara ibi ntibyamuciye intege kuko akomeza intego yo gukina umupira, kandi yaje kwesa imihigo myinshi cyane. Ikindi gikomeye wamenyera kuri uyu mugabo Lionel Messi nuko busanzwe uyu mugabo Lionel Messi ari umuntu ukunda kwicisha bugufi cyane, akaba arangwa n'ituze, akaba adakunda gusamara. Messi uyu mugabo ntabwo nk'uko wenda ibindi birangirire ku isi, yaba mu mupira w'amaguru, yaba muri sinema, ubwo ni muri filime, yaba muri muzika, ntabwo ajya akunda kugaragara cyane mu itangazamakuru, ibintu by'amakimbirane cyangwa se yajyanwe mu nkiko, ibindi byinshi cyane, ibintu byatandukaniyeho na mukeba we ndetse n'abandi bantu benshi cyane bagiye batandukanye. Uyu ni umukinnyi nashidikanywaho, ntabwo shidikanywaho, kuko ubuhanga bwe bunashimangirwa nanone no kwiyoroshya, kwicisha bugufi, gufasha, yaba mwiza mu kibuga. Ikindi kandi kagerageza kwiyoroshya, kandi akagerageza kunoza umurimo we uko bwije uko bukeye. Ikindi wamumenye nuko uyu mugabo Lionel Messi abantu bagiye bakunda kumubaza kenshi cyane gashoboka, bamubaza bati se Lionel Messi ko hari abakubanjirije mu ikipe y'igihugu ya Argentine bakanesa imihigo bagatwara n'ibikombe by'isi nka Maradona, ese nawe urashaka kwigiranya na Maradona? Uyu mugabo ibi ngibi yabivuze yivuye inyuma, abihakana ashize amanga, aravuga ati Maradona yubatse ibigwi bye ku giti cye, nanjye ndashaka kubaka ibyanjye. Ikindi kandi ku byerekenye n'ingingo, Lionel Messi we yivugiye ko atibara nk'umukinnyi wa mbere cyangwa se umukinnyi mwiza mu ikipe ya FC Barcelona, kwazi neza kandi akaba asobanukiwe
uwo bita Ronaldinho, kandi akaba avuga ko Ronaldinho ariwe muntu wa mbere azahora azirikana mu buzima bwe bwose, ari wamufashije gutsinda igitego cye cya mbere mu ikipe ya FC Barcelona ubwo yamuherezaga pasi. Uyu Lionel Messi akabasha kuboneza mu nshundura, aho mu mbwirwaruhame ze nyinshi yagiye avuga atangariza abantu, nuko yivugiye ko agerageza kuba mwiza, kuba inyangamugayo, aribyo bintu biba bimuraje ishinga kuruta uko ahangaha uyu mukinnyi Lionel Messi avuga ko atari pase gusa uyu Ronaldinho yamuhaye, ahubwo ari urumuri yamuhaye rwanamufashe kubasha kuba yakesa n'utundi dugo twinshi yabashije kugeraho mu mateka ye. Ibi ngibi Lionel Messi ahora abizirikana. Ikipe bakinaga ubwo yatsindaga iki gitego ni yitwa Albacete Bolompi. Ahangaha nibwo Lionel Messi yaciye agahigo gakomeye cyane kuko umukinnyi wa mbere utsinda ikipe ya FC Barcelona akiri umwana. Kandi ikindi dusubiye inyuma gatoya, uyu Lionel Messi ku myaka ye 17 n'iminsi 114 nibwo umutoza watozaga ikipe ya FC Barcelona, uyu nguyu nta wundi n'uwitwa Frank yagiriye icyizere Lionel Messi amushyira mu kibuga bitewe n'ubuhanganye bw'uyu musore. Ahangaha bakinaga n'ikipe ya Hispaniola, uyu mugabo yaje kwigaragaza neza mu by'ukuri, akomeza kugirirwa icyizere. Ibi ngibi ubuhanga bw'uyu musore nashidikanywaho. Ibi ngibi bituma abo wa mbere abantu benshi batamushidikanyaho, kandi ubuhanga bwe bugakomeza bunacimangirwa ko amateka azahora amuzirikana mu ruhare rwe rwa ruhago rukomeye cyane yagize mu ruhare rw'isi mu kunezeza abantu. Hari ubwo we bamubajije, ese Lionel Messi, intsinzi yawe cyangwa se gutsinda kwawe bituruka hehe? Aravuga uti, ubundi kuri njyewe ntabwo nzabyibagirwa, ati kugira agire ikintu ugeraho nuko uba ugomba gutanga ibitambo. Ati ibitambo natanze kugira ngo mbashe kuba uwundi w'uyu munsi wa none nuko nigomwe cyane cyane ikintu bitira. Ati ndabyibuka neza, hari umunsi umwe ubwo inshuti yanjye magara yambwiraga ko ngomba kuza tukajya kuryoshya mu kabyiniro, ariko kubera ko uwo munsi ejo yaho nari mfite imyitozo narabyanze mpitamo gukurikirana umupira wanjye. Ati ikindi yabayemo amahitamo akomeye cyane ubwo nemeraga kuva iwacu muri Argentine nkemera kujya muri Espagne Barcelona. Ati nigomwe byose, nahinduye inshuti zanjye, kandi ikigeretse ku icyo ngicyo si uguhindura inshuti zanjye gusa, ahubwo nahinduye naho nabaga. Ibi ngibi nibyo byanteye gukora cyane, binsunikira ku budasanzwe. Lionel Messi yavuze ko gutsinda kwe bishingiye ku bintu bitatu by'ingenzi. Icya mbere ni uguhatana, ubwo ni ukuvuga ngo ni ugukora udacika intege. Icya kabiri ni ukwigomwa no gukora cyane kandi ugakora nta muntu n'umwe urimo kwigereranya nawe, ukamenya ko ari wowe. Wakunda kuvuga ko nta wundi muntu muhanganye uretse uriya ubona mu ndorerwamo ibyo wirebye. Lionel Messi anavuga ko umukinnyi afata nk'umutezi mwiza w'amashoti mu mupira w'amaguru ari Ronaldo Gifaro. Ronaldo Gifaro rwose akaba avuga ko yakundaga kumukurikirana inshuro nyinshi cyane, atari uwo gusa harimo na Zinedine Zidane. Uyu muramuzi ni Umufaransa, nk'uko nanabikomojeho yavuze ko we aba arajwe ishinga cyane no kugerageza kuba umuntu w'inyangamugayo kuruta uko ashishikazwa no kuba umukinnyi mwiza, kandi avuga ko we agerageza gushora no kugerageza kuba mwiza kugira ngo ubuzima bw'abakiri batoya bubashe kuba bwiza kurushaho. Uyu mugabo yanavuze ko Barcelona mu buningiyi ni ubuzima bwanjye, nibo bangize uwundi we, aho najya hose umutima wanjye uzaguma i Barcelona. Bampaye amahirwe mu gihe abandi bambonaga mu muvumbu, nyamara narakomanze baranyingurira mu gihe n'abandi bo kunyingurira bari bahari. Bambonyemo ibyiza mu gihe abandi bambonaga mbi. Ahangaha yashimangiraga ko hari igihe yari arwaye,
ubwo yagaragaraga nk'umuntu wari ufite imisemburo mikeya y'ubukure. Abaramwitangiye bamugira icyo ari cyo. Ikindi gikomeye cyane wamenya kuri uyu mugabo ni uko uyu mugabo Lionel Messi amasezerano ye ya mbere mu kuza mu ikipe ya FC Barcelona ntabwo byavuzweho rimwe, kuko umutoza watozaga ikipe ya FC Barcelona bitewe n'impano y'uyu musore yamubonagamo, ntabwo byabaye ngombwa yuko bashaka impapuro, ahubwo amasezerano ye ya mbere yanditswe ku gatambaro kari aho hafi, bitewe n'uko yumvaga ko ari impano ikomeye cyane, kuba ari n'amahirwe anaremereye cyane kugira uyu musore Lionel Messi. Kandi koko ibi niko byaje kumera, kubera ko uyu mugabo Lionel Messi iki cyamubayeho kinafatwa nk'ikintu cya mbere mu mateka ya ruhago cyafashwe n'umutozo uwo ari we wese mu isi wafashe icyemezo gikomeye cyane cyagize umumaro. Ibi ako ni akantu gakomeye cyane wamenya ko uyu mugabo Lionel Messi ko amateka ye yanditswe. Ibi amateka y'uyu mugabo n'ibigwi bye twabivuga bukira bugacya, amateka ye inasimburwa rwose, abantu bose barabihamya hirya no hino ku isi yose iramuzi, kandi ibikorwa bye zahora ari urwibo, yaduhaye ibyishimo, yabaye amateka aremereye cyane ubwo yatwaraga igikombe cy'isi cya 2022. Leo Messi, Lionel Messi niyubahwe. Ingibi reka tubihanga amaso mu gikombe cy'isi cy'umwaka utaha wa 2026. Twizeye neza ko azakora n'ibindi bikomeye cyane, kandi wenda sinasoza nababwiye ko ari umugabo uremereye cyane kandi wubashywe mu gihugu cy'iwabo cya Argentine, aho yagiye yitirira ibikorwa remezo bigiye bitandukanye. Hari n'ingingo yigeze kuvugwaho ituma benshi bacika urondogoro bo bashaka kumushyira ku mafaranga y'iki gihugu. Lionel Messi ni byinshi cyane twabivuga bikira bugacya. Rero iki ni igice cya mbere kijyanye n'amateka yari y'uyu mukinnyi rurangiranwa Lionel Messi. Ntiwamumenyaho ni umukinnyi wabashije gutwara Ballon d'Or, akaba aratwaye igikombe cy'isi cya 2022, akaba ari n'umukinnyi kandi urangwa no kwiyoroshya cyane, akarangwa no guhereza abandi agaciro. Iyi ni Pona Media Rwanda, komeza ukurikirana ibiganiro byacu. Je Dr. abashimiye ku by'Imana ndike je kugira ngo ikiganiro kibashe kubageraho uko bikwiriye. Je dukore subscribe, comment na share mu biganiro byacu bitaha. Comment zanyu ni ingenzi kutubwire ese mwebwe uyu mugabo mubona gute Lionel Messi. Ndabakunda cyane mani bari.